Svi vam čestitaju, kako se vi osjećate? Super, fenomenalno. A odakle ste vi? Ja sam Vest.si. Kakvi su planovi za unaprijed? Biće više... Samo pobjede. Novi Maribor dolazi, jedna nova era u slovenskoj ligi. A kakva je trava? Kako je osjetiti tu travu? Trava je fenomenalna i kad smo zabili gol sve se je treslo. Sve je drhtalo. Povejte mi, kaj zdaj s to travo? Vi pravite, da ni najboljše pripravljena, Mariborčani pa da je. Lahko kdo pravi kaj če, ali trava še ni pripravljena. V biti je na začetku, prehitro se ta tekma zgodila, ali je ono fenomenalno, še ni to prijelo. Tako da jedni i drugi smo u pravu ko glede trave. Osebno, kakva so bila vaša pričakovanja? Ste imeli šanse za zmago mogoče? Ste tu nekje? Ja, vedno imamo šansu posebej ko ekipe, ampak zdaj po tekmi lahko povem, da je Maribor normalno veće šanse imel. I to si vemo zakaj. Kdo je... Zgodovine. No, povejte mi. Pa nič, Maribor je Maribor, to je številka ena v Sloveniji in zdaj, ko vi imate nov štadion, poln, normalno je da takve tekme so vedno pridu v korist tega kluba. Tako da ni toliko močnejša ekipa, vi mislite, da v bistvu publika in to? Ne, mislim, da nobena ekipa ni toliko močnejša v Sloveniji, da bi se tako lahko povedalo, ker pogledajte igralce ene i druge, su enako vredni. Torej, naredi športno vzdušje publika svoje? Pa v tem slučaju, na toti tekmi, ja. I saw that Jesus loves you. Te ljubi. Da te ljubi. Do you believe in this? Yes, I'm a Christian and I believe in Jesus and he helped us to win the game and for me and Nilton to score the goals in this. Really? Yes.